Till I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be taking off a tourniquet. When I burn him and I hit him in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. Pozdrav ljudi, moje Mikla. Danas ćemo da igramo Minecraft Battlegrounds, pa hajmo da počnemo. Krenuli smo, lik je iza mene, ne dam ti. Oh my god, haha, res počeo. Inače ljudi, ovo mi je prva partija na SGMC-u, tako volim da ga zovem. Tako da ja mogu ripam svaki put, vidite ovo, vidi ovo, ja sam ja. A da, pa nema teorije. Okej, ne vide me, moram tiho sa leđa. Bum. Znao sam da mi neko ide s leđa. Brže, pušći. Eto ti ga sad, kome si ti išao s leđa, sad ću se uvijem. A što mene svi? Okej, koliko ja vidim ovdje nema nikoga. Malo da flasham na čovjeku. A daj bre, brš. Inače, onaj epizod se izbacila, rekao sam svaki dan ću sada da izbacujem. Ne, nisam znao kako se izbacila, ali veliki pozdrav, čak mi sve izgleda. Ko se sve subava na moj kanal, nek se subavi na njegov kanal, znači lik je bož. Mislim, nije ništa bože, nego ne znam da igram Minecraft, ali zato je lik čaba. Mislim, ovako, kako vam objasnim, lik je dobar, kao čovjek, eto, kao osoba. Iako nema baš mnogo klipova, napunit ću 7 čas posla, znam to. Mislim, takav je on, valjda će otići. Valjda otići. Malo nema ideja, pa zato snima. Gleda nešto, ali dobro. Inače, on mi je pokazao kako preko Movie Makera to da radim. Ja to nisam znao. Mi sad imamo zvezdama likava. Ćao, biće. Ti misliš da ja nisam pojao Gerku? A vidi, cara, sad ću neće reći. Please. GG. Da, idemo sad na ove. Inače, epizoda do 10 minuta je savršena. Pa pusti me da ga ubijem, ajde da ga ubijemo kad je u vodi već, a ti ne možeš da uzmeš kombo dok sam u vodi. Debilu, a uzeo si ga već. Retardu. Dođi. Vidi sad. Sad se ispod sam u vodi kada. Moga mu listi panjzas. No. Ne znam. Ićiš me. Inače, crkni više. Koliko ti imaš šelpa, čoveč? Aha, opet ti. Što ovaj radi? Ovaj kod ima hak, va? Mi ćemo ovdje sačko, sad. Knockdown. Iako samo ovo snimam, neće me survival games. Haha, ispura sa lik, nije mrš samo. Idemo sad, klina. What? Kako se ovaj PvP? What? Gudra. Ne znam što sam to rekao. Idemo. On mene lovi. Nice. Ja ne znam parkour. Ćao, bro. Pricar, izgled. Idemo. Jako ništa ne pričam. I da, ne znam sad tačno sanja što imam 63 subscribera, možda nisam, možda imam toliko, pa ću vidjeti to. Specijal od 50 subscribera će valjda biti, iako je bio facecam, bit će, eto ti ga sad, eto ti, Extra won the game, haha.
Ok, ljudi, stetko sam nešto bez veze, otkud znam. Ali gdje smo ovdje likove? Op. Downs. Ajde sad down. Ovaj. I love. Ja sam rekao da je lovar. Nije nismo lovara, ali odmah kad dobijete gap koji trebate jedete ovdje. Idemo. Aha, ti misliš da je to palo. Aha, gdje si pošao? Ne radi se po meni. To si mi... Aj sad glezi dole. Ne možeš to meni da radi. Rekao mi je da sam makro. No. Šta ti makro, bre, šta ideš? Aha, što je piš? Nakon još jednog izgovora da sam makrovaš, ubio sam ga. I ovog. Pogledajte samo, javno djeca. To su djeca. Koji debil. Šta radi? I kaže mi da sam makro. Debil. Se zvijem, još jedan. Aj, kako smara. Šta, ne može? Ovaj možda zna nešto. Ajde, te vidim sada ja. Ne možeš, dečko, ne možeš, jesi glup. Atros. Ja sam postao lov od silnog bijenja sa ovim likom, ali zato sam dobio kill i da ubio me, ali ti me ne vidiš, tako da si rip. Koji kombić, jaaaa, please. A ubit ćete. Dajte mi stavite. Sad ću ja da ga ubijem, gledajte. Ja, da. To je ljudi, nisam snimao, nemam pojma. Razor. Down. Da, jedi se jepile. To. A, ispura se. Palko. Idemo, bum, raz. Znači, to je. Ja sam vjerujem, sad mogu rukom. Ljudi, to je bilo to za dok ste želi, ćeš vidjeti sljedeće.